Берип сиздин жашыңызга береке, тилерибиз көп жашаңыз апаке. Кандай гана салыштыруу болсо да эч татыбайт эгер сизге теңесе деп Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Охна айылынын тургуну Шаипова Кумура апабызды 25 сентябрь 40 болгон 47 жаш өздүк майрамы менен куттуктайбыз. Куттуу болсун апаке, ушул жаш курагыңыз биз сизди баарыбыз куттуктайбыз. Багдөлөттүн чокусунда туулуп, эч качан карыбаңыз. Апаке, жашоонун бар жакшылыктарын көрүп, урмат сыйга бөлөнүп, төрүбүздү көрккө бөлүп, аманчылыкта, ден соолукта узак өмүр сүрүп, бактыбызга бар болушуңузду тилейбиз деп уулдары Жанузак, Улукбек, кыздары Гүлназ, Мээрим, күйөө баласы Бахадыр жана небереси Азамат куттукташат. Балузат апакем, Арузат апакем, Арубага апасыз, жыргалымсыз, кымбатым апакем, кубатым апакем, кубантар апасыз, тумарымсыз, апа, аламга сиз менен мактанамын, апа. Siz barda görktünüz ar tarabım, bulağımsız apa. Жылуу bir sözümüz şattanamın apa. Men sizdi Mekkege alıp baramın apa. Özümüz ardaqtap barktağanın çınarımsız apa. Bilemin siz mağa tileysiz bir gana, açık asman bakıp ömür gana, ham görüp siz mağa karaldın can apa. Kaşımda bolunuz canım ağa apa. Alamga siz menin maktanamın apa. Men sizdi Mekkege alıp baramın apa. Siz barda görktünüz ar tarabım, bulağımsız apa. Жылуу bir sözümüz şattanamın apa. Men sizdi Mekkege alıp baramın apa. Özümüz ardaqtap barktağanın çınarımsız apa. Siz barda görktünüz ar tarabım, bulağımsız apa. Жылуу bir sözümüz şattanamın apa. Men sizdi Mekkege alıp baramın apa. Özümüz ardaqtap barktağanın çınarımsız